Siyanibingelela Ningizimu Afrika enhle babukeli emakhaya beNgwane TV njengamanje siphinde sikubingelele kakhulu ihost yakho hlezi njengamanje wena ku TK insizwa kaNgwane mbukeli ekhaya njengoba nikhumbula ke bafowethu ukuthi ke kuma social media yethu siyatholakala bakithi ku YouTube na ku Facebook na ku TikTok as Ingwane TV usearch nje kanjalo uzokwazi usithola ugijima ke ngempela mbukeli ekhaya lapha ku YouTube channel bese ke ufike lapha upress subscribe button so that uzokwazi ukuthola notification bell efonini yakho if kukhona okade kwenzeka osukwini Ingwane TV yathi kwenza so mbukeli ekhaya ke ngibuyile ke number 2 namhlanje ukuthi ke ngizonikhumbuza ke babukeli emakhaya ukuthi niyakhumbula ukuthi uma wethu la eduzane nami ukwafika kuthina lapha ke e-studio bakithi ezofaka isicelo sokuthi ucela simlekelele ngendaba yengane ngendaba yesitifiketi sokuzala wengane engenaso esifunda isikole ke namhlanje ngithe asenze khona ke umsebenzi ukuthi siqhubeke babukeli emakhaya siphinde siqhubeke nenkulumo sinazi ukuthi sesihambe safika maphi nendawo kodwa before ngihambe nje kakhulu ngizocela ngimbingelele umayo bese nani anibingelela bese anikhumbuzisa ukuthi ungubani wakabani sabona mama njani ngiyaphila ngane yami nina siyaphila siyaphila kakhulu nathi yebo sakuthi mhlawumbe uphinde ubakhumbuzise babukeli emakhaya ukuthi uma wami ungubani igama ungwaphi isibongo mhlawumbe sona sebezakhumbula mina ngibuselaphi ngwakangidi yes babukeli emakhaya ke yena kumama Buselaphi lo owakangidi esinaye ke namhlanje sithe ezingwane TV asihambe sizosofika kwakhe la ahle sikhona emzini wakhe la ahle sikhona so babukeli emakhaya yiwo lo i-background view lo nibukayo njengamanje emva kwethu kodwa nisazomkhombisa nje kahle nubone kahle umuzi ahlezi kuwona so okwamanje ake siqase ni brief mhlawumbe babukeli emakhaya ukuthi sihambile ugogo uyazi gogo sihambile njengoba wakhumbula ukuthi sisahamba salaphana esibhedlela ngoba saya Home Affairs babukeli emakhaya Home Affairs base besinikeza ilist yezinto efanele sibuye nazo sisibe siphethe kwaphoqoza ingane ngoba esiyafunda fanele sibe nencwadi sesikoleni siphinde siye la eyazalwa khona ke babukeli emakhaya sahamba ke sawenza incwadi esikoleni lapho esanda sonke la umntwana afunda khona nikhumbule amagama akhe umntwana ngicela usikhumbise amagama umntwana uZiyanda Asemahle yes asemahle Mbeje lapha esikoleni ke sakhe ke umakoti wami bakithi noma ke namhlanje engekho ke akekho babukeli emakhaya usesikoleni noma nazo isikhathi sesikole njengamanje so umakoti ke usale asemahle usasesikoleni usafunda okwamanje mhlawumbe bese ube ku-weekend benokwazi nimbone wayena but ke akubalulekanga ukuthi nibone yena kodwa okubalulekile ukuthi asizakale noma umndeni wala ekhaya usizakale so mbukeli ekhaya ke njengamanje uyena ke asemahle Mbeje lo esihambile ke sayesikoleni sayithola incwadi yesikole la afunda khona lapha esanda sonke eqiviziwe saphinde sahamba ke sahamba saya eKing Edward la azalelwa khona nathi sasikhona abahambanga bebodwa sasikhona futhi kakhulukazi ke kwakuyimina nje engakikhona mawami sihambe nani ukuya esibhedlela so sathi masifika lapha esibhedlela eKing Edward saya lapha ke medical record sathola khona ke sakhipha leyo ncwadi ke esasiphethe eyubufakazi sozalela khona lapha umntwana neyogoma kwakhe ikhadi lokugoma so saya medical record base basikhiphela ifile khona basithumela N4 mingaphosise N4 lapho engicabanga ukuthi ilapho khona umama oadmitwe khona ewodini noma ila indawo zabantu ababelethile noma umuntu osalindele kuyobeletha kodwa indawo ekanjalo nje esakuyona khona futhi sathola incwadi saqivisiswa futhi nakhona saphinda futhi sathiwa sasithunyelwa ke lapha theater la lebhodi la ababelethelwa khona umntwana nakhona futhi sathola incwadi sasiyagqivizwa nakhona kwawukhanike sesiqedile yonke into sasesigijima ke vele sahamba salapha eHome Affairs ke safika khona ngabo 1 safika ngabo 1 ntambama if ngone 1:30 kodwa nje around 1 to 1:30 safika sasanikeza amaphepha inqwaba ayingalendlela esimanga ngagcwalisa sagcwalisa nomndeni laphana ngaze ngezinamanye yakhathala hayi bathi phela kufanele phela umntwana usemdala kuningi izinto phela siya ama forms fanele siwagcwalisa sagcwalisa ke babukeli emakhaya saqeda babukeli emakhaya njengamanje ke sihlezi silinde ukuthi basinikeze ke icall sithole bathole i-interview but ke baba honest ke lapha basitshela ukuthi
kuhlala 3 months kwathiwa kuyahlala 6 months yes kuyahlala 6 months noma unyaka kwasho njalo kwathiwa uyahlala ulinda nje u6 months noma unyaka so sisalindileke babule emakhaya njengamanje bengithi anginikeze lokho ukuthi sesihawufa njengamanje sesekutheni ke silindele ukuthi abase-Home Affairs basifonele laphana ke gogo ke mokhumbula kahle safaka inamba ngafaka inamba yami lapha kufanele inamba zanto abawu3 laphana Home Affairs abantu bazokwazi bafoneleke batholakale uma kuthi omunye atholakala nomunye atholakala kodwa abakwazi bangatholakali bonke so ngase ngicina ke ngifaka i-cellphone number yami ngafaka i-cellphone number kaNkosikazi ngase ngifaka i-cellphone number yomuntu oyedwa wala ekhaya engafaka inamba yakhe so kushuthi thina nomama ngafaka inamba yethu ngase ngifaka eyedwa la ekhaya akuyena ke umalokazana wakwakho bakithi ngoba ke undodana angwazanga ukuthi ngithole inamba yakhe ngagcina ngitholakala umalokazana so ngase ngifaka yona ke njengamanje ngangenze sesenzele ukuthi ke uma ukuthi mhlambe abatholakala baye mhlambe mina ngitholakala kodwa unkosikazi bamthola unkosikazi ngamthola futhi kodwa umakoti bamthola noma unkosikazi ngamthola umakoti engatholakali kodwa mhlambe yedwa wethu siyatholakala so silinde khona ke babule emakhaya ukuthi sifonelwe bese ke sisho ukuthi bathi i-date inini for ukuthi kuyiwe laphana ke kuyenzwa i-interview yengane nomama ukuthi ke futhi ke babule emakhaya njengoba ngangishilo ukuthi ke ngiyacela babule emakhaya umntwana akaholi igrant neholwa ingane zonke ebe ingane yakhona la ebe ingane yamaphi yakhona la ukuthi omunye uyaqala ukusibuka njengamanje umqala ukuzwa lo daba ngihlehle back kancane into edala ukuthi umntwana angabi ne-birth certificate ingoba nomama wamthola naye enganaye engenaso enganayo ID engenayo ama-assisi wakhe umntwana ke akusiyena wagogo kodwa ugogo ombhekile niyazi ingane zakwethu ukuthi thina abantu abasha noma abanye abantu abasha kakhulukazi abanaki isikhathi esiningi babheze nje ngezinye izinto engaba yisifuthi phambili kwesinye isikhathi so bese izinto zehlele kogogo bethu noma komama bethu bona abantu abagcina sebebheke abantwana ngaleyo ndlela so ingakho ke nathi singona TV sathi akasukume wona umuzi lo abahlala kuona nomzukulu ngoba manikhumbula kahle wachaza kuyenzeka umntwana ahamba esikoleni engenazo ngisho ama-slices awu2 awaphethe mhlawumbe kwesinye isikhathi futhi engabambanga ngisho iparish noma engabambanga ngisho something yokuthi abambe energy emzimbeni wakhe bese yakwazi ukuthi aqhubeke ukufunda esikoleni so kunzima ngaze ngathi mina kuze kulamula ukuthi kudliwe esikoleni ngaso isikhathi ngoba nakhona asazi mhlawumbe kudliwa ngo10 noma after i-break angeke unazi so umntwana lokho evuka ekseni eyofunda enjalo emsulwa enjalo akazethola lutho okuya ngase ethunjini so babule emakhaya ngiyacela umsamari yolungileyo nokwazi ukuthi alekelele nongakwazi ukuthi angalekelela ngiyacela wonke ama-organizations ngeqolisa wonke ama-organizations akhona akwazi ukulekelela bafethu azongenela kulomndeni wakangedi ukuthi bakwazi babasize kungaba i-structure kungaba ingubo zokugqoka kungaba igrosa kungaba ilokho ofisa ukuthi wenze ngakho even osonkontraka bakithi siyacela abantu abakha izindlu noma abantu abadayisa ngama-blocks bangadonate nangawo balethe la bazobanikelela ngama-blocks omunye athenge noma lo simende bakwethu noma kuthiwa u4 noma kuthiwa uwodwa noma kuthiwa awu2 lozo namandla awo ukuthi unikele ngawo bakwethu siyacela kakhulu eNingizimu Afrika bafowethu thina ke abantu abamnyama sidalwe kahle sadalwa sayisizwe esinobuntu esinozwelo esinozwelana lilodwa abakithi uma sibheka mama wami noma sina ngalezo zikhathi singazalwa njengentombi endala besike sizwe ukuthi eqaleni uma indoda engafuyanga amadoda endawo noma ingakhile amadoda endawo ayehlangana ahambe ogawula amadoda aphume nocelemba abanye aphume nezipikili abanye afike nokhethe abanye ahambe ogawula ibonde namathandela awukushaya kumiswa indlu bafike amakhosikazi afika phahleke umuntu akwazi abe nomuzi akwazi ukuthi afihle ikhanda nabantwana bakhe uma ukuthi mhlambe abanye bafuyile balethe inkomo umsisela inkomo bese ukuthi akwazi ukuthi mhlambe lelo thole lelo siyaqala sekuyelakhe zikhule
akhule inkomo zikwazi akwazi asengele umndeni wakhe umndeni abantwana bakwazi ukuthi badle amasi impilo iqhubeke phambili so thina sidalwe sabantu abanjalo eNingizimu Afrika sinezalwe njalo abantu abanjalo babuye emakhaya siyacela bafowethu ubuntu siphinde sibuyise ukuthi mhlawumbe bihlehlile noma kodwa ngiyakholwa ukuthi abukaze bahlehla kodwa ngiyacela nje ngani zakwethu ukuthi silekelele kakhulu kulomndeni ngiyacela kakhulu bafowethu okwamanje angakazoyivala le video ngisafuna ukuthi sinikhombise ake sishishelele kancane sinikhombise nje just umuzi ukuze nibone ukuthi istructure abahlezi kusona bahlezi kanjani siyabonga kwamanje siyabula kwamanje sebenje khona manje baphule emakhaya eNingizimu Afrika sizwe sakithi siphinde sibingelele bafowethu iwona ke umuzi lo kuyiwona ahlala khona ke ugogo uMangidi esicela kakhulu ukuthi ningenelele bafowethu uhlala nomzukulu khona nje khona la ekhaya siyacela ukuthi sibe nakho ukuthi sibe silekelele bafowethu siyacela nje kakhulu bantu bakithi siyazi ukuthi nina bafowethu niyakwazi ukuthi ningalekelela bantu labenkosi ukuze kube kahle kwaze ukuthi kuhlaleke ngendlela ekuyiyona iwoke umuzi abule emakhaya esicela ukuthi ninontunjane nilekelele kakhulu iwona umuzi ibala likhona likhulu ukuthi nje kuphela ngiyacabanga ngiyabuka nje ukuthi njengode kubanda kangaka bafowethu ngaka bekunzima so kungena ihlobo manje njengoba ngena ihlobo manje imvula zizonetha kakhulu dume kuzobe kunzima bafowethu ngiyacela sizwe sakithi ngiyacela namasonto asondele ukuzolekelela lokho nje abangalelela ngakho uNkulunkulu uyonibusisa bafowethu uyonibusisa kakhulu ngiyacela amakhansela nomathi mhlawumbe ke angazi ukuthi kodwa lento amakhansela isebenza kanjani nomathi mhlawumbe kwenye iwadi uyakwazi niso kwenye iwadi uzosiza kwenye iwadi angazi ngiyacela ukuthi nilekelele bafowethu osomabhizinisi abanawo bazobasiza ngaba ngabasiza ngakho kungaba mhlawumbe yilokho nalokho ngesichazo ukuthi mhlawumbe ikona kuphi elingasiza ngakho nina nizobona babule emakhaya ngiyakholwa ukuthi na umndeni wala ekhaya bakithi kwaNgidi uyokuthokozela kakhulu ukujabulele enobe nibanikeze khona angeke baze babe choose bafowethu ngiyacela kakhulu bantwana baNkosi ukuthi silekelele sonke nisondele bafowethu nisondele la eduzane ngicela ukuthi ke bafowethu ninganikezi mina ninganikezi Ingwane TV izinto enifuna ukuthi nizolekela ngazo umndeni waNgidi kodwa into engicela ukuthi niyenze nini ukuthi ningangithinta ke mina bese mina ngihambe nani nginise khona lapho emndeni waNgidi ngoba sengibuya khona mina ngiyakwazi yabona nifike nina niyoyinikezela bona umndeni waNgidi lokho enobe nibanikeza khona nifisa ukubanikeza khona hayi ukuthi ninikeze mina anginaso story mina futhi nami kuzongixaka ukuthi mhlawumbe ngihambe kakhulu ngijikela nami kukhona engibe ngibe busy ngakho kancane ngala kodwa kanti bengingakwazi ukuthi uma nisondela nina mhlawumbe nifona bese nginidirector indlela eyakhona ngize nginikeze nenamba yabo engingabafonela kuyona then ningaze nibasize kakhulu siyacela kakhulu bafowethu siyacela kakhulu nje nilekelele bafowethu ngalokho nje engakwazi ukuthi nisize ngakho bawujabula futhi nathi siyothokoza Ingwane TV ukuthi nikwazile ukuthi nilekelele sizwe sakithi bakithi siyabonga kakhulu ke bafowethu emakhaya siyabonga abule emakhaya siyabonga kakhulu bafowethu ngiyathemba ukuthi ke nizokwenza ngoba kade ngishilo babule emakhaya ukucela nje ukuthi silekeleleni bafowethu khona ke la ekhaya ke singalekelela ngakho babule emakhaya siyacela kakhulu okwamanje ekosuku sisekwenzile ngoba kahle bafowethu bawukhona ukuthi siveze ukuthi njoba nanibonile ukuthi ugogo ufikele straight thina endlini zokusebenzela ezocela usizo ukuthi simlekelele so singenelileke ezingwane TV ukuthi ke siqale from A ngoba kubiza ukuthi ngivele ngithi mina no asicela ukuthi siqale phansi nje iprocess yonke size sofika la kufanele sifinyelele khona so sayiqala ke phansi okwesitifiketi sengane
le yakhona la ekhaya ena 5 years manje esesikoleni engekho njengamanje senza konke ke saqeda ke okwethu nje manje uthi sesilinde ukuthi basifonele bese sihamba ke kwenze interview umntwana bese kwaze ukuthi umntwana wazi ukuthi athole i-birth certificate yakhe bese yakwazi ukuthi naye ahambe yobhaliswa akwazi ukuthola i-social grant yakhe bakithi emakhaya. So ngiyacela ke bakithi sithathe lethuba nathi Singwane TV sibonge bafowethu siyabonga kakhulu kwamanje kwasinjeshelele sophinde sihlangane futhi ngokulandelayo babule emakhaya. Ngiyanthembisa ukuthi khona ke uma sesibheke khona futhi lapha sizophinde siqhubeke neprocess ngokungakhathali ngokusebenza ngokuyimisela njengoba ugogo wathi nje uyazi ukuthi siyakwazi silekelele futhi ucela kakhulu simsize nathi ke asikwazi singamdisappoint umuntu omdala esibuke asithemba afisa ukuthi singamlekelela. So nathi siyazama futhi ukuthi silekelele ngawo konke amandla esingalekelela ngawo. Ngiyacela ukuthi nawe mbukeli olapho ongaba nawo amagalelo ukuthi ungagalela ukuthi kusheshe kulunga ezinye izinto ezinye ke ezekhaya leli esilona njengamanje. Siyacela kakhulu bafowethu ukuthi siyayithoba nami ngiyayithoba nje kakhulu esizwe sakithi ngiyayithoba eNingizimu Afrika ngiyasithoba kakhulu bafowethu ngiyayithoba ukuthi asondeleni sisondele eduzane sikwazi silekelele sisize bafowethu. uNkulunkulu uyonibusisa kunendawo ke ethi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. So uNkulunkulu uyokubusisa mfowethu iyobungalahli yobungatshingi kodwa uyobutshala ngelilanga nawe uyovuna imbewu leyo oyobuyitshala emndenini la ekhaya. uNkulunkulu kuyamthanda umuntu onikelayo kodwa onikele ethokoza kungeyona incindezelo. So la asicindezele umuntu kuyisicelo nje ofisayo angasondela azonikela emndenini la ekhaya nganganikela ngakho. Sisabonga kakhulu kule emakhaya okwamanje ngithi nje bye bye.